Jadi Tuhan sudah memberikan kepada orang Israel seluruh negeri itu yang dijanjikannya dengan sumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Mereka menduduki negeri itu dan menetap di sana. Tuhan mengaruniakan kepada mereka ketentraman di segala penjuru, tepat seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyang mereka. Tidak satupun musuh mereka tahan menghadapi mereka. Semua musuh mereka diserahkan Tuhan ke dalam tangan mereka. Segala janji yang indah yang difirmankan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang gugur. Semuanya terpenuhi. Thus the Lord gave to Israel all the land that He swore to their ancestors, that He would give them, and having taken possession of it, they settled there, and the Lord gave them rest on every side, just as He had sworn to their ancestors. Not one of all their enemies had withstood them. For the Lord had given them all their enemies into their hands. Not one of all the good promises that the Lord had made to the house of Israel had failed. All came to pass. That's the word of the Lord. Beloved brothers and sisters, this is a very interesting question. How many times do we make a promise in one day? Can we remember? Berapa banyak janji yang kita buat dalam satu hari? I do know that people are making a lot of promises because so many requests. Banyak orang yang membuat janji karena banyak sekali permintaan. We are trying to give our best answer to calm the person or to give them comfort. Kita berusaha untuk memberikan jawaban yang terbaik agar orang tersebut bisa terhibur. When a person comes to you and asks you something, but you cannot give it immediately, then you're gonna give him a promise. It's like a bond or a guarantee that you will do that in the future. Janji itu seperti ikatan yang akan kita berikan sebagai tanda kita akan melakukan. But here's the fact. Some will do it, or somebody will forget it. Orang akan mengerjakannya, atau mungkin orang akan melupakannya. I know that you have come to me and with so many requests. Saya tahu banyak jemaat atau pendeta datang banyak request. Not all may be done, but I promise this. I'll try my best. This is the promise. Kita tahu banyak yang datang dengan permintaan, tetapi tidak semua bisa kita kerjakan. Tapi ada satu janji, saya akan lakukan yang tepat. Brothers and sisters, a promise could be something that you give when you have something interesting. If you have something, some kind of interest to the person, they may not request it, but because you have something interesting, you give them a promise. Bentuk janji yang kedua adalah ketika kita datang kepada orang lain karena kita punya interest, ada kepentingan atau ada ketertarikan, sehingga kita membuat janji kepada mereka meskipun orang tersebut tidak meminta.
never ask you money. But you know, and you promise yourself that you will become a better person, have a better job, save some money, and you give them. You promise because you have interest in something. Kalau kita punya orang tua, pasti kita punya janji sebagai anak akan memberikan mereka uang, meski orang tua kita tidak pernah minta uang. Tapi sebagai anak kita punya janji kita akan menjadi orang yang lebih baik, dan suatu saat kita akan save some money dan berikan untuk mereka. I don't know if we have this kind of influence. Our brother and sister, this may resemble our sermon about God's promise. God brought the people of Israel out of Egypt because God had promised them that they would inhabit a place where God had prepared for them. Ini juga yang kita temukan dalam khotbah kita hari ini. Bagaimana janji Allah ketika Allah membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir. Karena Allah sudah berjanji kepada mereka, mereka akan menempati tempat yang baru. When God speaks to Moses about the promised land, Moses told Joshua, remember. Ya, ketika Allah berbicara kepada Musa tentang tanah perjanjian itu, dan Musa memberitahukannya kepada Joshua agar dia mengingat. So this is the text, Joshua chapter 1, verse 13 to 15. Remember the word that Moses, the servant of the Lord, commanded you, saying, the Lord your God is providing you a place of rest, and will give you this land. Your wives, your little ones, and your livestock shall remain in the land that Moses gave you beyond the Jordan. But all the warriors among you shall cross over armed before your kindred, and shall help them, until the Lord gives the rest to your kindred as well as to you. And they also take possession of the land, and that the Lord your God is giving them. Then you shall return to your own land and take possession of it, the land that Moses, the servant of the Lord, gave you beyond the Jordan to the east. Kita bisa baca Yosua pasal yang pertama 13 sampai 15. They were given land to rest on, but they shall take the land back. Mereka diberikan tempat untuk tinggal, beristirahat, tetapi mereka juga harus mengambil itu. If you can imagine the map of Jordan, they walked through Egypt, through the Sinai, and then to the wilderness for 40 years. However, Moses kept God's promise as their first mission. Ketika kita membayangkan Jordan, mereka berjalan dari Egypt, dari Mesir, melewati gunung Sinai dan wilderness selama 40 tahun. Musa tetap mengingat janji Allah sebagai misi utama mereka. However, they needed to struggle to rest by conquering 33 cities across Jordan. Sudah dijanjikan, tapi mereka juga harus mengalahkan 33 kota sepanjang Jordan to the east, ke timur. The place that we know as West Bank in Israel, tempat yang sekarang kita sebut West Bank di Israel. After conquering the place, the time had come for Joshua to distribute the land according to their own tribe. Setelah mereka mengalahkan orang-orang di sana, tibalah waktunya Joshua ini membagikan tanah itu
the Levites were the last tribe that received their own land, 48 towns in total. Suku Levi ini yang menjadi suku yang terakhir yang menerima jatah setelah pembagian dari yang lain. So this is the conclusion after such a long historical event, that the promise of the Lord shall come to pass. Sepanjang sejarah yang luar biasa panjang, sejarah historis, janji Allah tetap akan terjadi. This is the greatest concern of theological discernment, that the Lord never contradicts himself with his promises. Otherwise, we'll be going to fail in our work. Ini yang menjadi concern terbesar dalam masalah teologi, bahwa Allah tidak pernah bertentangan dengan janjinya sendiri. Kalau bertentangan, maka kita yang akan gagal di dalam berharap. The way may be changing, more difficult. However, in the end, God still makes the history fulfill. Jalannya berubah, tetapi pada akhirnya Tuhan tetap dalam sejarah dipenuhi. And this is also what Paul argues in his letter to the Corinthians. He suffered throughout his ministry. He made a promise to the people. However, to the uninformed visit of Paul, he was rejected and injured. Janji ini seperti yang juga dilakukan Paulus ketika dia merubah rencana. Dia datang ke kota Korintus tanpa ada pengumuman, tetapi dia ditolak dan disakiti. However, Paul tried to explain that God is the witness that he is the faithful servant, as God is faithful to his promises. Paulus katakan bahwa Allah adalah saksinya bahwa dia adalah pelayan yang setia seperti Allah terhadap janji. Paul will not serve the yes and no, as he has surrendered himself to Christ. In Christ is always yes to the promise of God. We are called to say Amen. Let it be done according to God's will. Paulus tidak pernah mengatakan bahwa janjinya adalah yes and no, tetapi karena dia sudah menyerahkan dirinya kepada Kristus, maka dalam Kristus janji Allah adalah ya, dan kita dipanggil untuk menyatakan amin. He might change the plan to visit the Corinthians, but God is the only one who draws their faith. Walaupun Paulus tidak jadi mengunjungi mereka, tetapi Allah adalah satu-satunya yang melihat bagaimana iman. It was a painful decision because he never received a significant change from the people of Corinth. If they were not changed, the plan should. Sangat menyakitkan ketika Paulus menerima bahwa tidak ada perubahan di jemaat Korintus, karena mereka tidak berubah. Maka Paulus katakan rencananya itu. However, once again, Paul believes that the promise of God has been proven in the presence of the Holy Spirit, in which he had encountered throughout his ministry. Paulus percaya
senantiasa dia jumpai sepanjang Brothers and sisters, I wonder what makes people come to the United States. We do have our own reason, right? But there's a promise, and this is very, very popular. The American dream. We have that in the American dream. Saya bertanya kenapa orang datang ke Amerika Serikat? Karena ada janji di sana. They believe that the American dream, there's a promise. However, the American dream is not easy. It's a pathway you curve with it. Jalan yang tidak mudah. Tapi kita membuat jalan ke sana dengan percaya atas janji kita. So now this is your place to rest. Right? The promised land that God shall provide you. And you believe in the promise. Tanah perjanjian yang Tuhan janjikan. Now, here you are. I'm also asking myself, I wonder why I'm here. To visit and to be with you all. To be with this congregation. I never thought I would have a chance to serve immigrants that probably say that this is their home. You belong here. Saya juga bertanya, kenapa saya berada di sini dan bersama-sama dengan jemaat kita. Saya tidak pernah berpikir untuk pernah melayani imigran dan dengan bangga mengatakan bahwa ini adalah rumah mereka. Therefore, brothers and sisters, through Joshua, God already made a place for them. Through Jesus, God already set us an example to become His disciple. And through the Holy Spirit, we acknowledge that God has promised us that His promise has been fulfilled. Melalui Joshua, Tuhan telah menyediakan tempat bagi orang Israel. Tuhan juga melalui Yesus telah memenuhi janjinya untuk menjadi contoh dan kita menjadi muridnya. Dan melalui Roh Kudus yang dijanjikan oleh Yesus, kita mengenali, kita memahami bagaimana janji Allah itu akan diberi. So, the last question. God has done His own part. Now is your turn. Tuhan telah memenuhi janjinya. Dan sekarang giliran kita kalau punya janji. Amin. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan. Karena janji Allah selalu dipenuhi. Janji yang begitu lama sekali
kami tahu dalam pemenuhan janji itu banyak sekali jalan perubahan, penderitaan yang kami tidak paham. Tapi kami tahu Roh Kudus yang memateraikan hidup kami. Kami akhirnya diingatkan, diajari bagaimana cara Tuhan yang tak terselami dalam hidup. Tuhan kami juga sering membuat janji, janji kami bagi orang lain, terlebih janji kami kepada ketika kami berjanji kepada Tuhan, kami mau mengerjakan, kami mau melakukan. Kau yang memanggil aku bersekutu di tempat ini, Tuhan. Dia mau senantiasa menuntun kami. Kau memberkati pribadi, setiap pribadi, teman-teman yang hadir di tempat ini, agar dalam sukacita, pengharapan, sehingga dinaungi tantangan yang kami hadapi dalam setiap pekerjaan kami, berikan kami kekuatan, berikan kami pengharapan, karena janji-Mu adalah Dia akan melakukan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh doa syafaat kami, biarlah Engkau mendengarkan segala permohonan kami, dari anak-anak hingga orang tua, karena kami bersuka cita berulang kali. Tuhan yang memberikan karunia bagi mereka hati yang bersyukur. Demikian juga dalam setiap berdoa, janji-Mu yang senantiasa mengikat dalam kasih. Kami menyerahkan seluruhnya hidup kami dalam tangan. Kau juga memberkati majelis jemaat yang lain dalam satu hati, agar kiranya boleh berjalan pelayanan dalam sukacita dan program yang mendukung. Terima kasih Bapa, di Tuhan, dalam Kristus Yesus. Amin. Kita bernyanyi sambil